Matondo diaka mbote diaka muzola kupesa diaka na tadisi na beno ba sœur amunu ba frère amunu kisika nyuso beno kele na suka ya diaka muzola kupesa diaka beno mbote peleko depuis longtemps que beto me kuvana diaka kintuaji samu ba mbingu munu vandaka mingi meni kuna na kilumbi ya bubiai muzola diaka ku tonda na tadisa tata nzambi samutiani miko akorde jaka na kati na munu tangu yai ya kuvana jaka kintuaji na kati na bino na munu matondo bisika nyoso beno kele muzula kupesa beno mbote tata nzambi tatamana kupesa beno ngolo tata nzambi tatamana kubomba ba miele na bantsuni ya beno bisika nyoso beno kele malgré nyoso yona ngele na kutraverser mais zonza que muke na kutraverser pasi me sengo la kizizi ngena tadisa tata nzambi ata pasi yina ngeke na kutraverser tala yisu kutala mutu ve frère amuno kisika yina ngekele nge mama ya muno na kilokolo yai muza bave wapi diambu yina kina kufyetikisa kiminu yange wapi diambu yina kina kufitikisa mabanza yange me muzola kaka kuzonza na tadisi nange ke tata nzambi yandiki na kutala nge ke Yesu Kristo yandikele na kutala nge tangu nyoso mpeve ya longo lomba samti tata nzambi yanduta kutuadisa nge lenvo ketala leur samuti muko na kubaka mwana na l'école lenvo nikuna tata nzambi yandi zola ke yandi kutuadisa nge pesa yandi tima na nge nyoso pesa yandi zonza na yandi yikingi me kuzola ena ntangu na nge kena kuzonza na tadisa tata nzambi tout la kiminu yange frère ma sœur yakela tana diambu mosive na toto yai yina nzambi yani lemba na kusala yakele na tana diambu mosive na toto yai yina nzambi yakele impossible na kuvangama atata nzambi nyoso ikele ya yandi mambu yandi ni yandi yidikaka le ciel et la terre c'est lui qui a le pouvoir na nyoso ina kele na toto yai na nzambi yakele vena jambo ke yai metala mutindu yai tata nzambi yani na kuyidika yai ve yai mekutala yai nzambi yakele enkele incapable non bapangi ya munu nzambi kele incapable ve nikuna muzola kupesa masika na tadisa tata nzambi yina kele le Dieu de capable le Dieu de impossible là où on a dit que diambu yai yake vanga mave kisika yina ngeme konde na l'hôpital médecin me kuzonza nange kekimbevo yale na kuniaka ve yake kuniaka kisika ina ngeme kukwenda na kuna kubika swatu ngeke na kusosa kuzwa inzo soke ngeke na kusosa iki ina baki kutala ba fiche de paie yange ngemo c'est déjà ngeke na kusosa tia amuna ta kwa dossier mais par rapport à ce que je gagne là on peut pas me donner l'appartement parce que il y en a ceux-là qui gagnent mieux que moi yina baki na kupesa appartement zonzake nzambi yange mutuke traité dossier yange nzambi yange yina ngeke na kopesa yandi kiminu masika tangu nyoso c'est lui qui va parler pour toi ton Dieu c'est lui qui parlera pour toi bikati na kilokolo yae muzola kopesa diaka nzambi ya beto masika na mkunga yina muke kusolaka mingi kuyimbila tangu nyoso samuti simme kutala yina nzambi kena kusala na kati na munu to yisimme kutala yina nzambi me kusala yantisti yina vandaka impossible me nzambi me kuza kusala na nani mga kupesa masika yina na tadisa tata nzambi nikuna betu zola kuyimbila jaka mkunga bien que mke sabaka vetro mikunga mbote mais yake salaka mulkiese na kuyimbila kwandi mon âme est loup mon âme est loup mon âme est loup quand je sais que tu es là
Mon âme était loup, papa, mon âme était loup, papa, mon âme était loup, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, car je sais que tu es là. Mon âme t'adore, papa, mon âme t'adore, papa, mon âme t'adore, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai, et que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, papa, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Frère, ma soeur, là où tu es. Muzaba fe wapi diambu ngeke na kutraverse na kilokolo yae. Nzambi yankele nzambi ya lulendo. Nzambi yankele nzambi ya mangitukulu. Nzambi il est merveilleux. Nzambi. Oh. Vanda. Confidente nge tata nzambi. Tout la yandi na première place na kati na luzingu nange tu verras mutindu yanke kuza kubaka yina kele position na kati na luzingu nange yakila tana muntu na totove muzaba ve wapi diambu ngeke na kutraverser muzaba ve wapi diambu ngeke na kutala na tangu ina pange munu na tangu zulu ngeke kutala kete zulu meku bwana zulu nange ngeke kuna kutala nani ngeke se confier ke na nani ngeke dilaka na épaule ya nani. Ma sœur, mon frère, mon fils, ma fille, là où tu es, quel que soit grandeur à problème, yinangi ki na ku traverser. Kwe na kudila na tata nzambi. Kota na kati na chambre nange. Kota dila na tadisi na tata nzambi. Dila na yandi. Bible. Secret Bible. Na tangi ki na kudila.
natalisa Yesu nange ngeki na kubaka Bible ngeki na kubaka ba louange ngeki na kutanga ngeki kutala Tata Nzambi. Il est le Dieu qui ramasse dans la boue et qui lave. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ce Dieu-là, si je suis en train de te dire aujourd'hui, parce qu'il m'a ramassé dans la boue. Là où mutu ya toto, lena kusala diambu ve. Ata mutu ya toto ve, lena kusala. Mais ce Dieu-là m'a montré qu'il était toujours présent dans ma vie. Ce Dieu-là, batangu mingi na tangu ina. Muvandiki, deux fois muke na kati na kusambila, muke na kusala iki, muke na kutala mikunga, kina kukuiza na kati na munu. Mikunga yina betuke kuyimbila katangu nyoso defo mikunga yakaka kusonza veti yakele kaka nzimbu kina kukuiza na tadisi na munu mutindu ina pange munu kuzonza veti yake kaka mutindu nzimbu kina kukuiza na tadisi ya mfasina. Menzambi kina kuiza kuzonzila nge nzambi kina ku yani kina kuwa manyongi ine kina kati nange yani kina kutala pafonge kina kuna kumarsheke nge kina kutala kibuku ya nzambi mekuiza nzimbu ina yani zola kupase message na kati nange parce que nzimbu na yani kupesa réponse na ine kina kuna kutambula mayindu ina kina kutambula na kati na time nange na tangu kina ukwenda ni kuna nzambi yani zola kurepondre kina kati na mkunga ina. Baji bundu katuleno onga wenwe bazimbangi fuateno kibakala mumunkembo wa mono kibeni ngina lunata boso buya sabudila balaba iseleli mumbu wambwa mumunkembo kembo wa mono kibeni ngina lunata boso buya sabudila balaba iseleli mumbu wambwa bazimbangi katuleno honga wenwe bazimbangi voateno kibakala mumunkembo wa mona kibeni ta boso buya sabudila balaba iseleli mumbu wambwa ina walonga ambanza yoyoyona ina walonga ambanza yoyoyona zambi wafidisa yuna mbanza ya Ninive zambi wafidisa yuna kena kumbanza yana longa ina walonga ambanza yoyoyona ina walonga ambanza yoyoyona zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo ndeka filisa yuna kena kalonga banza yo mujambu dia kitatu kyaba munza ya Ninive mujambu dia kitatu kyaba munza ya Ninive zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo zambi wafidisa yuna kena kalonga banza yo ina walonga ambanza yo longila kwami ina walonga ambanza yo na zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo mujambu dia kitatu kyaba munza ya Ninive mujambu dia kitatu kyaba munza ya Ninive zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo zambi wafidisa yuna kena kalonga mumbanza yo. Mon frère, ma soeur, là où tu es, natangu inangeke utalakati ngeke ko sortir ve ngeke kutala ke vraiment ngeme kusuka ngeme kutala ke la vie que Dieu a fait na matuala ngeke kutala ti ngeme kusuka na tangu na ngeke zona ti ngezimbisa jambu na kati na time na nge jambu na kina kufutuka na tangu na ngeke kuzonza ti jambu yake na kati na munu bika mu se confier na pangi. Mais quand tu vas aller te confier à la personne là na kati na pangi nge mais na tangu na ngeke kufutuka na kati na inzo ngeke kufutuka ngeke vana ngemosi ngeke kutela mutindo jambu na ngeke kuza ko honte jaka nge ba mambo mutindo ke kuza ko honte jaka na kati na nge. Frère, ma soeur, je sais pas combien d'années ngeke na ku vivre yina ngeke na ku traverser na ba situation difficile. Muza ba fait combien d'années ngeke na ku vivre na kati na kimbeve, combien d'années ngeke na ku traverser na kati na ba difficulté. Dis-toi, le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Je sais pas combien d'années ngeki na ku traverser ke na ba diambo mutina mutindu. Délivrance nge mam. Papa, Yesu Kristo mke kusala délivrance nge. Secret reconnaître imbi nge. Fukama na matwala ya Yesu.
S'il s'agit de prendre 2 jours, ya kati ya jeûne, baka 2 jours ina, ya kati ya na kati na jeûne. Baka 2 jours ina, papangia munu, mke kuzonzela beno témoignage. Na tangu mvani kukwiza na mbanza ya mputu awa. Ben musizaba mutindo yake kuvandilaka. Na tangu ina. Mume kukota. Mume kukota na ndombolo ya lèvre. En fait, muvandi ki na programme. Mais na tangu ina, muke na kupenser. Muke na kupenser que, muke na kulala, muke na kuvumbuka. Muke kulota kaka, bame kuvutula munu na Congo. Muke na kulota kaka, bame kuvutula munu na Congo. En tout cas, muke na kulota kaka mutindu ina. Mais na tangu ina. Muku kotaka na kati na minansoki. Ya, na moment ngo me kubaka. Yake na parole moske na kati na kibibila. Yake kusonika. De 9e jour au 10e jour. Ndombolo yake kilumbu ya ndombolo ya masumu. De 9e jour soir jusqu'au 10e jour. Mume kota na kati, mume kubaka, mume kusala yina kele jeûne à sec. Donc mume kota kaya de le 9 jusqu'au 10 soir. Mume kota ya le 9 jusqu'au 10 soir à sec. Puis na kati na parole ina na kati na Biblia yake na kusonika ti na tangu kota na kati na ndombolo ya levo ina na tangu kumanisa funge kuna kusala ba sacrifice kuna kupesa ba sacrifice ina tangu na mukusala kama mtindu ina mume kujila na tandisa tatanzambi mume kulomba levo imbina mukusalaka yina mukusalaka na vina mulu yina bisika mukutulaka makulu yina nyoso mume kukota na tatanzambi mume kujila na kati na timu ya mulu mume kulomba levo na tandisa tatanzambi ina ena tangu mukubasikaka na kati na mina soki ina papangi ya munu mume kusala ba sacrifice mume kusumba mwa babima mume kusumba basumba mume kusumba mekanga mwambongo mume kusumba yakene babantu mingi na mbanza babantu mingi bambanza ina yakele bisika mingi bupovo yake veka kana mbanza yebitu ya Kongo ebisika mingi ngegutala tiyandi bamekuvanda ka mulonga bakena kusosa bakia kukona kuvanda bakena kusosa bayina ke kupesa bao emme kusala mutindu ina papangi ya munu mume kulala pongi. Comme nzambi anke kuzonzila, nzambi kena façon anke kuzonzila kange. Peut-être anke kuzonzila kange na pongi, peut-être anke kuzonzila kange na vision, peut-être anke kuzonzila kange na kati na mikunga, peut-être anke kuzonzila kange kaka mutindu mungena kuzonza mutindu yai, ngeke na kutala ngemo sike na kuzonza, mais c'est l'esprit qui est en toi qui est en train de te parler. Et nantangu ina mume kulala pongi ya munu. Mume kutala mume kusa kupesa munu carte mosi ya jaune. Ke carte yai ni carte yange inange ke kukuenda na kati na mbanza mputu. Carte yango ya vanda ya jaune. Carte yai ni carte yange inange kuendila yao na mbanza mputu. Bapangi, Dieu ne ment jamais. Fungula timu yange na tata nzambi. Quel que soit grandeur ya masumu inange kusalaka na Yesu Kristo yake levene masumu ya fieti yake levene masumu ina mekulutila pangi me kota na tata nzambi dila samutingepe Yesu kupesa nge carte d'accès à bord Yesu kupesa nge yao ba kupesa kamuni na kati na pongi ena tangu na musalaka mchindula 2 jours kaka mukukuendaka emukukuizaka bapangi ya munu muza bafe wapi kalite ya diambu ina kina kufietkisa nge wapi kalite ya diambu ina kina kufietkisa nge ata bakaka bazane délivrance ya tete c'est toi-même avec ton Dieu mutuke kusala yao kiminu ya beto kuzonza veti clé ya kiminu ya beto pasteur muke kubumbaka yao sika nangeme kuenda na pasteur me kuzonzila nge mambu kuna ngeme kuluata kiminu kana ngeme kufutuka na kati na inzo nange kuna ngeke dia kave na kati na ngolo na lusambulu kuna ngeke dia kave na kiminu wapi kiminu yange yake veti bisadi ya nzambi mungaku kena clé ya kiminu yange mi clé ya kiminu yange ya kuvanda na kati na ngemosi kufatigeve na kati na kusambila Mena tangu inange kusala muchindu ina. Na tangu kulomba bantombo la levo. Fongeza bati.
na tangu na ngeme kuzonza lombula nge ya levo ngeme kusala ina kele ngeme kubaka ba décision yange ya tete sanctification. Va dans la sanctification, sanctifier nzutu yange. Muzaba fe wapi diambu kina kufyetikisa nge. Vingila luzolo yange ya tata nzambi. Lomba diambu mosi na kati ya tata nzambi. Lusambulu yange yake kuvanda lusambulu na tangu nyoso nge kina kuzonza na Yesu Kristo nzambi yange yina mpuila yange. Dieu ne va pas t'abandonner. Ce qu'il va faire pour toi, ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Le Dieu n'est pas incapable de faire quoi que ce soit. Parce que c'est toi qui es le maître de l'univers. Nyo sotme kusa kute na toto yai. Wapi ina diambu, ina tatanzambi ke le mana kusala. Ya kuvanda kimbevo, wapi kimbevo, ngeke na kutraverse. Ou même que souza tia kile kimbevo, incurable, incurable. Na Yesu Kristo kimbevo, incurable kelevé. Incurable kelevé. Mais, zonza que, nous avons fait kimbevo ngeke na kutraverser. Babimbevo kele mingi na toto yai yina kele contagieux. Kimbevo yina kele contagieux. Ya ke veti kaka kimbevo ke sida kaka ke contagieux. Babimbevo mingi ke contagieux. Mais mon frère, ma soeur là où tu es, kuzonza aveti munu comme mutu ku contagieux que munu na kimbevo yai bika ti munu aussi mukona kukabula mukwenda kupangi ino aussi yandu kuzwa kimbevo yai mutindu munu pembe kuzwa yao. Samuna iki munu mutuke ve nge pangina yandi siyan kuzabaka amos que siyan kuzabaka ve mais siyan kuzabaka kian fandaka mutinduna yan me kusala ke nge kuzwa bimbevo kele mingi soit ba syphilis soit ba gono soit ba hépatite ba bimbevo kele mingi si pangina yan me ku amos que siyan kuzabaka ve mais siyan kuzabaka ke yan me kusala ya unatima ya imbi samna ku détruire nge kuzonza veti muno sifo musala mutindu yai wapi mama ya muno tala nzambi nzambi qu'elle est capable na ku guérir nge repens-toi nge ku se repentir nge ku dila na tata nzambi muzaba fait combien des années nge kena ku tatama na ku kwamisa me dila na tadisa tata nzambi yange mutuke kunyakisa nge nzambi yange mutuke kukwiza kunata nge na kati na laboratoire ya kimpevi nzambi mukunga yai mge kuzolaka ya mukunga yai ya mama nani baki bukula mama Lor nzambi ya bilemo asalanga eloko monene nzamba za bikamwa oh nzamba za lulwengo nzamba za lulwengo asalinga eloko monene bene mfikila munu muzaba kuyimbila yao ve. Le Dieu là est formidable. Pardon. Le Dieu là est capable de faire quoi que ce soit. Il suffit seulement que kupesa yande tima yange. Il suffit seulement que bikandian kota na kati na vinange. Yande kuisa ku conduire nge. Il suffit seulement que nge kutula réponds-toi. Vanda na la crainte ya nzambi. Beto mingi ke sonza kati bitke kwenda na église. Oui. Beto mingi ke sonza kati oui, moi aussi je prie, je vais à l'église, je connais Dieu, je vais à l'église. Mais sauf que, kuvanda na crainte ya nzambi, ngeke na kuondeka na église, mais tout la crainte ya nzambi. Sa mutikana ngeke na crainte ya nzambi. Kana ngeme kukota place na kati na magasin. Ngeme kutala ki kuti, yina bame kusoni, bame kukoshe prix na papier. Yina na ngeke susa kubaka kukatula kuarracher papier yina sa mutinge kuenda na kesi wa kupesa nge prix ya fioti. Natangi kuzula kusala mutindu na mpeve ina kila kati na ngeke zonza bika yao singezola fe kusumba basika kwenda ina ke crainte ya nzambi kuvanda na crainte ya nzambi yakele veti ngeke kukona kuzonza jambu ya luvunu na sika ya pangi samti pangi na bakutala yandi imbi nge kubasika mwana ya mbote kuvanda la crainte ya nzambi yakele veti nge kuenda ku détruire vie ya pangi peut-être pangi na kena kuvandaka na bakala ina nge kuenda kusala ina kele jambu ya imbi samtiba kukatula pangi ina kele crainte ya nzambi ve kuvanda na crainte ya nzambi yakele veti
pangi yina baku kondane ke yani ke na kufuaka na kati na boloko samu na diambu samu na témoignage ya luvunu kuvanda yina ke krante ya nzambi ve kuvanda na krante ya nzambi ya keleve tingeke ya kukwela ngeke kuna ngeke na kati na inzo ya makwela ngeke kuna kusala kintuza ngeke zonza ti nzambi ya nimekuzitala munu ve yina kele krante ya nzambi ve kuvanda na krante ya nzambi ya kele kutambula na kati na bulongo kutambula na kati na ludedomo kutambula na kati na makedika na kati na sanctification na kati na zola yina kele krante ya nzambi ngeke kuenda kaka na eglise mekana ngeke na krante ya nzambi ve ngeke kusala yina ngezola kusala yina kele krante ya nzambi ve nzambi zola kutala yina ngeke na kusala na tadisa ya yani kina kutala yawu. Je sais pas combien d'années tu es en train de traverser avec problème mutina mutindu kupesa accès ve na kutatama na kupesa accès na mutontu ve menzambi yani kia kusimba diambu yange yani kia kubaka diambu nange bapangi. Ce Dieu-là est formidable. Là où l'homme ne peut rien faire. Là où kisikaina ata medesame kusonzati non diambu ya ini mutindu ya ive que diambu ya jamais na Yesu Kristo jamais ikelevé na Yesu Kristo jamais ikelevé. Mayangi majizulu manjwa kilana de yatikati naongako yasinunga kwami kilonge nzambia mi yateka zolekana pyu lumbu kiale fobo yanjwa kilana de yave wambo kila mupulusu Wiza si wabungana lumbu kiale fobu ya njwa kilana de yave wambo kila mupulusu Wiza si wabungana. Betovanda na krante ya tata nzambi. Kedikando mbele kwa beno babo sono mpeve yake jika ivova make jika kimeni yambula jibundu mukota mumvindu zampilai mutezo kini na luko tikesi mukuluko tisa kedikando mbele kwa beno babo sono mpeve yake jika ivova make jika bapangi ya munu. Oui, peut-être na mbanza yayi, peut-être nakuzwa mukanda, peut-être que ngezonzaka yina kele peut-être moyina yina bika yina à part, mais yina mungena kuzonza krante ya tata nzambi luvunu ya kele jambu ya nene na misu ya tata nzambi ya kele disumu ya nene na misu ya tata nzambi kana bubu yai pangi yange ngeke na kufanda na kati na yani tibika mu détruire pangi ina mais ina kile mwele ya tata nzambi ngeke na ku détruire. Mais est-ce que ce Dieu-là viendra te bénir? Ce Dieu-là viendra bénir ta maison? Est-ce que ce Dieu-là viendra bénir tes enfants? Vanda na krante ya nzambi atayeke na kubaka le temps. Dis-toi que avant que kota na isi atoto singeke na krante ya tata nzambi ngeke tala bunene yina babantu ke kuiza kuzoza ti wapi mutindu. Mais c'est seulement ton Dieu qui avait le pouvoir de le faire. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, yina kena lulendo ya kusala yao. Nikuna bapangi ya munu. Beto ke traverser ke ba moment difficile. Est-ce que ngeke obligé na kuna kujila na epole ya pangi? Kota jila na epole ya Yesu Kristo. Kota jila na epole ya Yesu Kristo. Yesu Kristo enke suyenge balarme. Yesu Kristo enke kufungula nge avant-hier
Muvandiki na problème. Vandiki na munu. Diambu ya bimbevo. Diambu ya bimbevo. Amekubokila munu na kati na mbanza ke mwana nzutu kele mbo TV. Ya kufetikisaka munu toute la journée, kufetikisaka munu toute la journée. Mukuvandaka munu na église l'après-midi, mume kukuiza mume toujours tima vandaka mbo TV, mayinde toujours. Et mume kote na kuna kuyidika mwa babima na kati na into mukuna kuna kuyidika. Ntangu ya munu mekuzonza ti mekulukote kati na chambre fasi ya mutela kibibila vandaka mwasi. Kibibila vandaka mwasi. Mon ba frère, mon font ka ve Bible ina. Mon font ka Bible fait, puis l'après-midi, mon connaka muna culte, après mon futuka ka Bible munu vandaka yaou, ya vandaka mwasi ve. Mon me kota, mon me kutala ki Bible vanda mwasi. Page na vandiki ki Bible ya vandaka na Esaïe. Esaïe 8. Ya vanda Esaïe 8, le verset, mkena kuzabadjave le verset. Mume kutanga yao. Yake na kuzonza na katikati na munu. Ke mambu yina. Ngeke na kuwa. Se confier yao. Naba yina ke capable. Se confier yao. Naba yina ke le capable. Naba disciple ya tatanzambi samti ba upe. Ba longa yao. E ba upe ba kulonga yao. Bumba mambu yina ngeke na kuwa. Sala yao clé. Sala yao clé. Enseigner yao. Na ba discipline na kele capable ba upe. Na ko enseigner yao upe. Na ba ina zola pe batala.